같은 모르가 가슴처럼 이거는 도가 영보나나 영보나나 말고 다니도 너좀 리얼은 내렸죠 다리 가까운 게서 스트레스가 없거든 쓴것도 허이 뭐나나 마하이워 생각도 모르가 영보나나 영보나나 말고 다니도 너 가면 고르는 고르는 그래요 근데 그 사람들도 영보나나 말고
За, би та бүхэнд товчхон тайлбар хэлье. Монгол уртын дуу тоглох, Монголын бичийн битүү амьсгаа хэмэх арга барилыг та бүхэнд одоо үзүүлнэ. Je vais faire une petite explication pour vous. Maintenant, nous vous allons montrer une technique spécifique qui s'appelle respiration circulaire. Амьсгаа үл тасалдах энэхүү арга барилаар би та бүхэнд нэгэн бүтээлийг тоглож үзүүлнэ. Та бүхэн намайг тоглоод эхлэхээр яг адилхан нэг зэрэг амьсгаагаа аваад амьсгаагаа маш айжин багаар гаргаад үзээрэй. Ингээд надтай зэрэгцээд хэн энэ урт удаан үлээж тоглохоо харцгаая. Je vais vous présenter une œuvre utilisant cette technique du jeu sur la flûte. Et, et on vous demande, si c'est possible bien sûr, de respirer avec lui. Prenez de l'air et respirez. Et regardez comment marche cette technique. Merci. Энэхүү арга барилыг ЮНЕСКОгийн яаралтай хамгаалах соёлын биет бус өвийн бүртгэлд 2012 онд бүртгэсэн билээ. C'est une technique qui a été enregistrée à l'UNESCO en 2012.
지그르 문들 굿들 왜 한볼 대한가 허일 그녀일도
Thank